hun akal zela kumsang ni somni le patni September ni khat kan lo chung kai le tarang mai Rainbow Mizo channel clear tu le ngai thatu jong jong te thlathar lim taka mang tu rin du sakna kan hlan cheu ane zalen taka kan hun le ni te kan man mek zelain Ukraine mi puitero chuan nasa takin antuara chiat na in thazar mek ane mi puitam takin antur towa indona wanga thi anpung chhomek zelboka liam tur tam tak damdoina dalu ania hospital thren khat phei chu liam tur dalu hlei theilo khopin atot to ane heti lai hian hei ai rap thak jok le mi puitam takina antor theina tur nuclear jungjam chu put chok mai thaidin huna adina wangin Ukraine ramchunga Zaporizhia nuclear power plant lian tak mai chu ahim le himlo te endika finfia turin International Atomic Energy Agency IAEA an hotuluber an chief Rafael Grossi le atim tachuan Zaporizhia nuclear power plant hi engang din huna chiange hadin ti endika inspection nei turin anpan mek bok ane CNN le Sky News Australia ten report anpek dan chuan Ukraine ramchunga Zaporizhia nuclear power plant hi Khovela nuclear power plant jinga lianber.2 ania helai munatang hian uranium jungjam ta hi put chuakin Zaporizhia nuclear power plant compound le ache velte a building chunga ta hian alolik toni chuan international expert ta nimasela harsana lian tak antok donane tin han reporta achan chu risang tak noya hemission hi kalpuyania International Atomic Energy Agency te hian Russian sipai te le Ukraine sipai te inka na le bom te antha ka wangin helai huna nuclear hansiam chuana uranium jungjam chu nasa takin put chuak thai mai din huna ding nia an hriata wangin mipuitam takin antor ai chuan endika engtin nge ti re ani thayang ti te uranium hi aloli kani point engtin nge bengdai anianga Zaporizhia nuclear power plant hi von him ani thayang ti chu anna tho turber le an mission poimo ber ania mase hei hi risang tak noya an kalpuya an mani hian uranium jungjam te hi alo put chokani chuan invenna fam kimnen kalma sela hi blut palmai thaidin huna anding ranga heba ka hian Zaporizhia nuclear power plant atranga lalo taktaka hian inka na achua deu ranga wangin annun na thapin International Atomic Energy Agency an chief Rafael Grossi le atim te hian hemission hi risang tak noya an kalpuita ni tin an report ane United Nations Organization tele atomic energy lama thiamna sang tak tak nei ta chuan helai muna inka na hi topsan turin voitam tak anlo ti towa mase rampani sipai te hian Zaporizhia nuclear power plant hi anin chu ani deu bera hewang hian inka na hi atop lei thailowa Russian sipai ta chuan Zaporizhia nuclear power plant hi tundin huna chuan an control na hnuaya anda mase helai huna tranga nai vai takmaya hian Ukraine sipai tha ta chu da anni wangin Russian sipai ta hian hei hi an ngai mo hlea Ukraine sipai ta hi an kap thina hetianga Russian sipai tan Ukraine sipai te an ka fo wang hian Ukraine sipai ta hian risang tak noya Russian sipai ta hi an kap let velea chungte wang chuan helai mun hi himlo takin aumtani tin an report bok ane tuntruma hemission kalpuitu International Atomic Energy Agency chief Rafael Grossi hian hasaidan chuan Zaporizhia regiona Ukrainian regional military commander da chu biakpo ania helai mun hi ahimle himlo zo ania ven himna minpek thailo tur thule ahimlo ani ti hi minkhil chu ania mase mipuitam takin antor dona wangle helai mun hi ahimlowa uranium jungjam hi apu chuakran mekani chuan gray zone mun tam taka siam angai dona chungjongjonga chuan Ukrainian defense te hi an nungtol angaya ramjau na thokmek tu Russian sipai te pon nungtol jai handrel atul dona mase chungchu tunthleng hian anti lo wangin kan mission chu kan thul don chuang lawa kalpui tlang ani dona risang tak noya hemission hi kalpui atulani point kan kalpui tlang zel dona ni ati risang tak tia asoi hi the risks are very high tin asoya risang tak tia ansoi chan hi tam tak awma chungjinga chuan inkana hian thive mai thaidin huna andinga Zaporizhia nuclear power station kan thlen ma hian nunna kan chan mai thaya achan chu Russian sipai te le Ukraine sipai te hian international community ten an ngen na jongjong chu engma ti hlotlin tunthleng chuan an nei lawa
Mashe Zaporizhia nuclear power plant hi panin kan kaljal donani atia risang takdang aom na chanchu helai muna hian uranium hi alo put chok to ani chuan Russian sipai tam tak tol nung ta tekha he uranium jungjam hi an hip luap wanga Moscow lama thon kir ani mai thaya Mashe hemi chungchanga hian Russia chuan kan zona te chiangkwang takin min chang lawa chu wangin uranium jungjam laka hian kan himdon nge himdon lo ti chu amun kan then ma chuan hriat thei ani don lawa Mashe he mission hi kan nunna tan laom tak le risang tak nuaya kalpui ngai ni masela mi pui tam takte an nunna ven him ani theina turin kaltlang puizel ani dona heba ka hian boruak chia Russian sipai le Ukraine sipai te anin dawa wanga missile le rocket buak te khan engjung jam nge an hnu chia ti hi hriat ani lawa chungjong jong chu kan paltlang angai dona heba ka hian harsat na lo thleng thei dang tam tak aum boka Mashe he mission hi ti hlotlin ani male Zaporizhia nuclear power plant hi kan thlen ma lo chuan cholsan ani don lawa kaltlang puizel ani don ani ati heti lai hian Russian sipai te le Ukraine sipai te in beina hi aso sang tol hle maya Ukraine sipai te hian Russia ramchung bom mangin an bei tran meka Russia ramchunga hian rocket le missile te an kablut boka voin chamalama CNN in report an pek dan chuan nizan nilai zan lai vela khan Ukraine sipai te chuan Russia ramchunga Belgorod region chunga Belgorod city chevela khorang thrang ta chu han beya tren khat chu rocket nge nia missile ni ti hriat ani lawa Mashe residential area mun thrang thranga atla hei wang hian liam tur le nunna chan engemaw zat anoma Mashe liam tur le nunna chan zat hi tundin hmuna chuan chiang takin hriat thei ani lawa indona hi kalpui chunjom zel ania Belgorod city chevel hi Ukraine sipai ta chuan na takin annora hei wang hian Ukraine ramchunga Russian sipai om ta chu antol hnung lo thei lawani tin an reporta Ukraine sipai ta hian Belgorod region chunga anwa beiber hi Komsomolsky district chung ania voin chun thleng kha chuan liam tur an tam to hleni in CNN hian an reporta Al Jazeera point liam tur zathi chiang takin hriat thei ani lawa Mashe nunna chan le liam tur engemaw zat anom thu an report telbok Russian sipai artillery chikrang le air defense system nena in chopmek border vela om ta chu Belgorod region chunga hian dalu bel ania Mashe tun thleng chuan Ukraine sipai ten rocket nge missile ani ti po chiang taka hriat hlei theilo an kalu trauna hian loka thak le dan cha thei an la nei lo ani ti in han report bok ani The Associated Press le ANI ten voin lama report an pek dan chuan Ukraine ramchunga hian Russian sipai ta hi nunna chan tam tak anom towa heng Russian sipai nunna chan ta ta hi Ukraine sipai ta chuan tuna hian mun ranga counter offensive operation chu ursun takin an kalpuya ralral dal an thak danglam dan tele mun ranga an chet dan an thak danglam na te wangin Russian sipai tam takin nunna an chan to wangin Ukraine ramchunga sipai omza thi ti punle tumin Russia chuan mala a Russian Ministry of Defense mot tia an sai thin chuan an ramchunga sipai lak run pui an nei meka heta hian contractin heng sipai ta hi lak ania chungta chu Ukraine ramchunga hian sipai nunna chanta tele liam turte thak turin thonlu ania ralthum tam tak Ukraine ramchunga hian thonlut masela sipai anin dailo wangin heng anral thum tam tak ta hi operate tu tur anin dailo wangin Russia hian heng sipai ta hi contractin alak beltani tin han report bok ane heti lai hian voin chanu dar khatle minutes som pathum vela khan CNN in report an pek dan chuan Zaporizhia nuclear power station chu International Atomic Energy Agency ten NPA tura anpan mek lain helai bulhnaya hian bom atla hewang hian Zaporizhia nuclear power plant hi shutdown ani tin han reporta Mashe hetiang hian shutdown ni masela reactor dang ta chu put chuaka anvon thatna container ta chu asat ema wangin beng dai hlei thei ani talawa bompuak khian nasatakin helai mun hi anghonga ama jongjong ai khan Zaporizhia nuclear power station chevel hi ahim talawani antia report atanga alandan chuan he bompuak hi voina puak ni in report ania Zaporizhia nuclear power plant hi shutdown ni in emergency protection system chu activate ani ngala tuna laomber chu Zaporizhia nuclear power plant a hian fifth reactor anti
reactor an von thatna container panga na chu a hlom berlai nia apuak dardon nge anvong daile theidon tiro chu engma hriat thei ani lo thu Ukraine nuclear operator Energoatom chuan statement te chuakin voin khan hanpung jar ani Energoatom hian an statement a hanjia zeldan chuan September ni khat kumsang ni somni le pani tukin jing darli le minute somnga pasari vela tang khan Zaporizhia nuclear power plant chevela hian mortar mangin bom ron kalu ania Russian sipaitan helai mun hi anop chung ania Zaporizhia nuclear power plant hi emergency protection chu activate ni in operating system chi rang ta chu shutdown ni masela electric current 330 kV vel pechuak thai he Zaporizhia nuclear power station a container pangana chu puak mai thai ania container parukna nen inthunjom na hanaya wangin container parukna po hi shutdown ngal ania mase hetianga emergency protection unactivate shutdown ani nuwa po hian container panhi te hi a pressure asang chomek zela voina hian pressure hi niam takada tumin theitop anchua mase niamlam a in sanlam halapan mek zel ani voin chanu darni arikma deu khat khan CNN in report anpek dan chuan Zaporizhia nuclear power plant bulloka hian Zaporizhia khopui bulloka hian bomtam tak atla apuaka UN noya nuclear watchdog 10 and diktura Zaporizhia khopui hanpan meklai hian khopui bulloka hetiang bom hi apuak leta heiwang hian UN watchdog ta hi anjin kong hi topsan turin thupek anchua mai thainin an report bok ani Russian sipaitele Ukraine sipaita hi tukin jing ma takatang khan hanin beitran toa Zaporizhia khopui bulloka khopui lian takmai Enerhodar khopuya in beina hathenga bom tam tak he khopui chunga hian atla Ukrainian le Russian sipaita chuan regional official helai huna hian anda vevea Ukraine sarkarin he regiona mayoratana arwat Dmitry Orlov chuan report apek danin tukin jingdar nga velatang khan Russian sipaita le Ukraine sipaita in beina hi achuak trana Zaporizhia nuclear power plant tana hlom takin hein beina hi kalpui ania tuntheng hian halatop lowa mortar mangin bom hanlakap chuak ranga helicopter ta chu khopui chungzona anthok kwal deuh ranga heng helicopter te hian boman thlak ne hriat ania Enerhodar khopui chunga cheng mi puijinga thran khat ta chuan an soidanin helicopter te hian atomic weapon chu an pai ngai nia an hriat thu an soya civilian facilities chu rang ta chu bom mangin an baya civil mi te tana mun poimo tak le thil siam chuana mun poimo tak ta chu heng helicopter te hian an bom chhiata wangin Russian helicopter te an ninge yani antia mase khopui chung hi alen thama wangin helicopter thlok kwal bel ta hi engjat chi nge an ni tiro chu an report thailo ani CNN hian report an pek danin heng helicopter te hian Ukraine sipaite tombuk chu nasatakin han beya bomtam tak an thlaka mase Ukraine sipai han beina lama hian an target tam tak te chu thalin civil mi ten an tor phata ni tin han reporta nunna chan le liam tur tam tak anoma mase tuna hian chiatna an to dan hi chiangkong takin soi thai alani ri lawani tin han reporta hetilai hian Russia in helai region chunga Enerhodar military civilian administration an ho tu pa berchuan voin khan thu chua siam vengalin civil mi te tornarap thlak tak thlen tu hi Russian sipaita ni lawin Ukraine sipaita jok ania khopui chunga bomtam tak anron kaplu tani tin apu ve thunga chiangkwang taka finfia thaichina atlembera civil mi pathum nunna chan hanom toa liam tur mi panga vel hanoma heng liam tur panga jinga hian no pangpo antel bokani tin ha report ani Zaporizhia region chunga in dona achua hetianga Russian sipaita le Ukraine sipaiten bom manga anin beiton mek lai hian International Atomic Energy Agency ta chuan Zaporizhia nuclear power plant hi engdin huna nge hadin chiati chu enfia turin anjin kong chu anla zo meka southeastern Ukraine an thleng mekani tin an reporta helai mun hi March thla tanga Russian sipaitan Ukraine sipaita kutatranga an chu sakmun ni in an soibok hetilai hian voin chanhudar nivel khan Ukraine Zaporizhia Regional Military Administration an ho tulu Alexandra Staruk chuan Russian sipaita chuan Zaporizhia nuclear power plant hi IAEA International Atomic Energy Agency ta hian an endik hi rem anti lo wangin Zaporizhia nuclear power plant an panna tur kongpui pakhat chu ti chiat sakin
Russian sipai ta hian bom mangin helai kong pui hi an bayani tin apung zara Alexandra Starukhian asoi zeldan chuan Zaporizhia nuclear power plant hian nuclear ral thuam siam chuatumin Russian sipai ta chuan man la chungzong chu International Atomic Energy Agency te hi an vathen chuan an hriat lo tur pakhat ma awm lo wangin chung an thuruk ta chu Highland anidona endik turakal team te hian Zaporizhia region chung hi an lu thailo na turin region pan na kong pui tam tak hi te chaturin ruam man na an siama Russian sipai te le Ukraine sipai te in do na hi mun thrang thranga awm renga chung an in do na hmuna ta chuan Russian sipai te hian khovel mit muwa chuan Ukraine sipai te beima sela an thil tum berrol chu International Atomic Energy Agency ten anjin kong anzo na le Zaporizhia nuclear power plant an pan theina kong pui zong ti chatur hian man la bom anti po zong te po sipai te thina tur ni lovin kong pui na sataka ti chiat ani theina turin bom te hi anron kapa Zaporizhia region chung le a chevela Russian sipai te le Ukraine sipai te in beina zong a hian kong pui ti chiat vek hi Russian sipai te hian voina an thil tum ber chu ani tin apong zarbok ani The Guardian le CNN ten report an pek dan chuan International Atomic Energy Agency ten Zaporizhia nuclear power plant an pan na tur konga hian indona rak thak tak mai voina cho chu ania hei hian omzia thui tak anaya Russian sipai te hian armor vehicle le mortar mangin bom tam tak an kap chuaka chungte wang chuan Ukraine sipai te hian bom mangin an changlet lo thailo boka helai muna in baina hi rap thak tak ani towa IAEA te hian Zaporizhia nuclear power plant an mission hi lotling takin an kalpui thelo mai thaya indona nasatak le bom surkara hian heng kongpui te hi kaltlang chi hanri lawani antibok voin chanhudan ni le achan vevela khan Ukrainian presidential advisor chuan thuchua asiama Russian sipai te chuan UN Noya International Atomic Energy Agency ten Zaporizhia nuclear power plant thil thlen dan le adin munte enfiatura jinkong anzo mek chu an top san theina turin theitop an chuani tin apung zara ZNPP territory tia an soi Zaporizhia nuclear power plant atanga naiwai takmai ahung chung bullok lokate Russian sipai te hian bom an thlaka heba ka hian Zaporizhia khopui atanga khopui naiwai takmai anar hodar khopuya chuan bom asurin asur boka hengte hi Russian sipai te thilti vek ania IAEA in Zaporizhia nuclear power plant an endikhi Russian sipai te chuan andu lo wangin hemission hi an top san theina tur kong thrangin an dapani atia hetianga Russian sipai te an chet dan hi firfiak pol terrorist hote an chet dan chi ania Russian Federation chuan Ukraine ramchunga power station atana an man nuclear thachakna manga electric power tam tak an pek chuana mun ta chu ral thuama siam antuma chu firfiak pol anga an chetna lian tak mai pakhat ania chu thudik chu Highland ani lona turin ti chuan Russian sipai ta hian lauthona lian tak nai chungin International Atomic Energy Agency ten an mission chu an kalpui chunjom thailona turin malakna chi thrang an naya hei hi firfiak pol te angmaya chetna ania hetianga Russian sipai te an chet du dan ringota wangpo hian khovel hian Russian Federation hi firfiak pol an ni tia nem nget turin kan nge na ni atibok Russian Media Interfax News Agency le CNBC ten voin tlai dar thum vela report an pek dan chuan Zaporizhia nuclear power plant atanga naiwai tak mai shutdown Ukraine le ache vela te Russian sipai te le Ukraine sipai ta chu nasatakin anin do meka International Committee of the Red Cross chuan voin khan thuchua an siamzui ve ta hial ani ICRC Director General Robert Mardini chuan tunhi Zaporizhia nuclear power station le ache vela te Zaporizhia region chunga indona hun ani lowa indona topsan na hun tur diktak chu ania nuclear zungzam hlom taklaka hian khovel hi ahim le himlo endik ani dona heti hun hi indo topsan hun tur chu ania rampan hi te hian anin katon na hi tuna hian choplet chilin topsan ngal turin International Committee of the Red Cross chuan kan nge nani atia Director General Robert Mardini hian asoi zeldan chuan concrete measure tia ansoi thin helai mun ven him na hi ngetle khau taka kenko atula tuna hian military operation aniemo invasion tia ansoi thin in run na aniemo sipai te in baina reng chu
helai hmuna hian athleng to tur ani lawa Zaporizhia nuclear meltdown hi athengani chuan khovel hi nasa takin asoi chedona tuna Russian military operation tia soi akalpui mek le hetiang angchi thilreng reng laka hian khovel ramsang sang te hian Zaporizhia nuclear power station hi ahim theina turin aveng him tu tur Zaporizhia region pumpuya hian international force ta chu tirlu ngal atul toni ati voina Ukraine indona chungchanga khovel media ten anjia zongjong hi International Atomic Energy Agency ten mission an kalpui mek chu lotling hlei thailawin Zaporizhia region chung hi an lut thailawa hemi chungchang hi an punjar number ania voin tlai dar thum le minute thum vela khan International Atomic Energy Agency a an thu puang tu Frederick Tak chuan IAEA ten mission kan kalpui mek chu ti khotlai anita Ukrainian uncontrolled chin site lampang frontliner IAEA expert team ta chu tuna hian hanom meka helai hmuna tang hian Zaporizhia nuclear power plant hi darkar thumvel chokal anitoa mase Russian sipai ten kongpui anti cheta wangle kongpuya bom tam tak asur deuh ranga wangin heng kan team ta hi ankal tlang theiri talawa atomic energy expert team ta hi darkar engmozat dan khotlai anitoa heng kan expert team ta hi olsam takin kaltlang mai theitur ania Master Russian sipai ta chuan indona lian tham tak mai Zaporizhia nuclear power plant pan na kong pui sang sanga ta hian an cho chua wangin harsatna antok meka hetianga kan mission thok theilawa dan cheble dan cha kanom hi International Atomic Energy Agency United Nations noya kalmek chuan kan to voi khatna ani tin apong jarta ane khovel ram sang sang hroi tu ten Russian sipai te chet dan chu andem hlea achan chu International Atomic Energy Agency team ta hi Ukraine sipai ta chuan zalen taka an kaltlang thaina turin kong an hon saka ven him na tam tak pek ani boka mase Ukraine sipai te hian za in an ven him theidon lo wangle kong puya mun tam taka bom asur renga wangin Ukraine sipai ten anop chin frontline anti munral tri taka expert team ta hi antang khang meka Russian sipai ta hian bom manga Ukraine lam hanon kana zongjong hi topsan turin an ngena mase tuntheng chuan Russian sipai ta hian an topsan dulawa Zaporizhia region chung hi lu anram tilaunia an hriat thu apong tela heiwang hian khovel ramrang rang hroi tu ta chuan andem thu an soi chuak ngala UN team ta hi dan khotlai tur hanilawa Russian Federation hian adang khotlai luizel hani chuan Zaporizhia nuclear power station atang hian uranium jungjam ta hi aput chhokani chuan mipui tam takin anthi phadona chuta chuan Russia hian mo aphur ngai dona chuthu boilian takawang chuan UN hian resolution siamin Russian Federation laka hian kut alek mai thaya mase chu athlengani chuan khovel mipui tam takten antur dona Russia hian chungjong thleng tur chu chiang takin Asia mase UN noya international expert team ta hi Zaporizhia nuclear power plant han thlen theilo na turin adang khotlai mek zela Russia hian Ukraine aruna ang mai ni lo indona rap thak tak achau chuak ngai don ni in alangani tin CNN chuan han report ane ti chuan chanchin kan bot sailai voin tlai dar thum le chan ve thleng kha chuan International Atomic Energy Agency team kalmek ta chu Zaporizhia region chunga Ukrainian anop chin chunga anatang khang mek ane kan chanchin tharpuan hi tlemin hriat thiam ahar sadeu mai thaya voin hian update atam em awangin update thar angin kan han puang zel ania mase uluk taka kan ngai thak chuan kan video lo thlir tu le ngai thatu te khan in hriat thiam ngai kan bei sei ane ole khati chung kha tuntumata na chanchin thar kan buat sei theite nile phot sela kan channel la subscribe lo jong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar declaring tlak tak danen dam takin kanin tongle thau don nia